زانن دمك كريزا كوچبران نوبرا بلاروسيا و بولندا دا هيا بحزاران كوچبر سر سينور آسيمانه بلاروسيا ريا كوچبري جوان را وكر جبوكو بچن بولنداش بولندا بچن ألمانيا ألمانيا يان بمينن يان جي بچن ولاتا كيدن ليه بولندا دريه خب هر آواهي گرد سينور تيل کرن گوتن چد برابر و یک كوچبر جي در باسی ولاتا منبه أوروبا جي پشگريا پولندا کر و اروپا نه تنها پشگیری پولندا کر گوت ام وی که بلاروسیا قبول نکن بلاروسیا رسما شرکی یکتی اروپا دکه و گوت دوی بلاروسیا دفجوی کاری برده گاوا خو پاشتا باویجه سروک بلاروسیا لوکاشینکو جیج اروپا را گوت دو شرطین من هنه یک هونی من قبول بکن که از سروک بلاروسیا مجبر که حتی نه اروپا وی وکه سروک قبول نکه دویم دوی هون جزاین و دانی بود سر بلاروسیا و آن جزاین راکن هفکار من کامیز شدادی اوجیج نیزک باوی بویرید شوپینه چو بلاروسیا چو سر سینور اینها حال مینسکه خوازم بزنم کال سر سینور چرو دده چرو ناده و کامیز پایتخت بلاروسیا جمینسک لگلمه و کامیز دنباش بخیر هاتی کامیز دستی تصابه مدید جبر کو دناوا وان کوچبرین کل سر سینورن اجماره که مزنج کردین مین روز آوای کردستان جهانه حز دکم کردی پانوراما که اجماره بیجیل سر سینور چرو دده اونها روش چیه؟ بله دل بخون از پانوراما که اشتره بیکشینم معنی که زیاده تر لسر قسب کن جبر کل گل من هم کوچبر پنابر هنه همشه کرده که سروک دیاسپوره و در پروفسور دکتر جیامه بین جوان لی از خوازم سری دا بیچه که بحثا روش که من بخواه دیدیه و روش گریده سیاسی چوه بیجم تا گوت لوکاشنکو مرجین خواه دست نشان کریه حتی که وک سروک که روا قبول نکن یکتی اروپایی حتی که اف جزاین سر بلاروس سپاندنه را نکن بلاروسیا اف قیرانه که به دست کردن یانجه چاود بیشتر بریا کردن درخستی اوید دوم بکه و کردجه هر دوی کارسات دا شخوا پیشیم زوستان برف لیوان داره حتی متروی که دوباره ده چه کارسات رو بده ام نکارن حتی تخمین بکن لطیشته که ما بچاوی خود دولوی کامپه دا دیتیه راستی تراژدیه کیه کارسات کیه اف کوچا مزن است نود یکی اف کوچه پیشت انفاله این نه تکرار ده بجبر کو بدهان و بسدان به هزاران کس جن زار منال دوان دارستان وحشی بلاروسی و نو پولونیای ده مخصور منه و بر بمرنه یعنی مرنه و شهر دکن گوبرناتور پاریزگر و باجار گرودنیو کو افکام دکه ناسینوره ویشکل سر سینوره بلاروس پولونیای ده دبیجی ارکمن و که پارازگر اوکو از اولهی وان دابین بکم گرمایل وان چه بکم بانه کل سر وان دانم بلاج برچه سرمایه نامرن بس چارانیس وان ده چوابه ده انجام دیالوگا لجور ده به اف دیالوگ بگیشه کیجان انجام افجه نه دیاره جبر کن نه لوکاشنکو نه جه اوروپا یکتی اوروپا جوخا گاو پاشتا ناویجه بله من گوت لگل من چند کش برانه نامو شکرم کاوه داره افجه برای حواله وی سورانه اما هر دو نزدیک دو مهن لوی داره نازه شکربان پرسیار بکم کاربان چی رو که خوش خرم مرا بجه بله سرتا بخیر هاتنی کانال رودا وکم بو باولین شاری میسک که سا باولین پایتختی میسک نخوام حالا لیرم لقل چند برادری چی خوما و من هاتون بنیازی روشن باولین چند بو اوروپا که جیانی که خوش مبید شتیکی باشه بید بالام توشی نهامتی که زور بوین توشی عزتی که زور بوین للاین شون هاتن بو چه توشی وان نهامتی هاتن چه کی و آنی کی سوز داوه بلند داوه کەس بەڵێنی ئەوەی پێ نەداوین بڵێ بڕۆ لێرە دەرچوون هەیەشت هەیە بەڵام ئێمە خۆمان هاتین کە لێرە ڕێگا باش بوو بۆ ڕۆشتن هەتا بتوانین بەشداری ئەوەکەین وەکو ئەو خەڵکە بچینە ڕێگای ئەوروپا چ بوو لەسەر سنوور چ لەسەر سنوور زۆر شت هەیە بەڵام ئێستا عنی کۆمەڵە شت هەیە باس ناکرێت زۆر ناخۆشە لە ڕووی شتەکانەوە
شتم زۆر بینیوە مەز بە ئەوانی تیان نەبێت جارە بۆ سەبی بڕە نانا بێبڕە نانا بێبڕە ئەوانە نەبێت ئێستا باشە تەمام وەرە باش باشە ناخوازن زێدە قسە بکەن لێ من گوت سەرۆکە دیاسپۆرە کوردên Belarusê cem mine Profesör Doktor Adil Seydo em bi hevre doçun ser sînor evê bi çavê xwe jî dît rewşa wan hem tenduristî hem mirovî bila ew qise bike kerem ke doktor Tu bixêr hatî mamoste êvar baş temaşevanê Rodaw êvar baş mamoste dilbixwîn bi rastî dome serdana kampa birûzgî kir kampa penabera kampa rewşa penabera gelekî nexweş e yani ne bes em bêjin sermayê û birçîbûn ew ez bi zêde li ser rewşa wanî tenduristî sekinîm nexweşî navan de pir bûye yani nexweşî belî yani nexweşî ji gemarê ji ew ê xore spiyê sermayê îro min telîfon kir sed nefer ji wan birin nexweşxana divê navan de jî korona jî heye îja banka me em dixwazin bankek me heyî dubare bikin diriya Rûdaw re rêxistinê navnetewî hûn dengê me bigînin wan çareserekî ji va penaberan re bike çimkî hikûmeta Belarusya bi rastî mamostehanî ziman êk di kampê de nahêlin birçî bimînin û tî bibin hinek henî jî di nav daristana de ne Belarus dê li şûn de vegerin ne Polonya wan digire dê li pêş de herin yani beriye ku doktor amana derkevin ser şaşa tiştere telefon hat çi gotin ji mir telefon hat got ev 10 royê grupek hejmarek penaberê me hene bi taybet Kurdê me Kurdistanê ne di nav daristana de ne pênc cara muhawele kirine herin Polonya derbasî nikanîbûn pênc carê dî jî muhawele kirine şûn de vegirin Belarusya wan bernadin werin Belarusya ana telefonnê min kirin got belkî tu ji me helekê bibîne em ê karê xwe bikin diriya hikûmeta Belarusya re diriya birader û dostê endam parleman re belkî gemkanîn vegerîn ne ew divê em ê vegerin ew divê em ê vegerin divê ceza me çibe divê dîporta me perê bilêta me ew em ê giştî bidin em ê vegerin belê dilbixwin rewş ew ku em dibêjin belki bi dev dibêje mirov cuda ye dema ku bi çav dibîne cuda ye me raportekê amadekiriye ew ê wan detan de bigîje destê we dibe ku di bültenê 11 jî hûn bikarin temaşe bikin bi rastî trajediyekî naveke cuda mirov nikare jî peyda bike Kamiz gelekî spas ji bo te û ji bo Doktor Adil Seydo ku hûn li gel me bûn mala te ava zor spas